صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات الخلود. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. يتي الله سبحانه وتعالى الله جميرا حسيني دو تو دو موضو هانا دو يتده إذن جرنا مكانكو الله weltanomo e dow nemaji makko e moƴƴereji makko e ɓure makko e hoore meɗen. ɗen seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga, o ala nando, o ala yerujo, o ala hawtidaɗo. en seedo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo Allah nulaɗo makko. en toro Allah e juulo e maɓɓe, o juula e ɓengure maɓɓe nden fof e sahabaɓe maɓɓe ɓen fof. yo Allah juula e kala on irtirɗo ɓawo maɓɓe, ñentini sunna maɓɓe on, jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. musidɓe tedduɓe, ɗen jokkito darsu meɗen on ka tafsir e suratul araf. jomirawo seniɗo towɗo on udditani e ngol cortewol, o udditiringol ɗe kalfe e taƴidiraɗe tindineyɗe kawase holleyɗe joma ɗengal alqur'ana en wondema nde alqur'anare e hino ko e karfe ɗengal maɓɓe ngal woni ko tippi. awa so tawi ɓe jaɓa wondema ɗum ɗo koko iwri ka Allah, haray kamɓe kadi ɓe moƴƴini sifa muɗum. tawi hino soomi e udditirgol ɗe karfe yoga e corteji alqur'an, poɗugol fondoji e yedduɓe Allah ɓen, sabu tawde hari hiɓe wasodirno ta ɓe heeɗo alqur'ana on. Allah subhanahu wa ta'ala on udditiri corteji goo ɗe karfe ɗo sabu neɗɗanke si nani ko wowa nande, si nuru makko hocci ko wowa nande tun, ndu yahay e ɗum ɗon ndu heɗito. fi hujja on awa ɓete ñiiɓo e hoore maɓɓe ɓe nana ayaji Allah ɗen, lutta noon ɓe jaɓay ka ɓe jaɓata. Allah subhanahu wa ta'ala on o holli wondema e deftere nde o tippinden e meɗen ko nde woni ko hanuɗen jokkude. o holli kadi o landitoyto en ko honnum jaabinoɗen nulaɓe ɓen, enen nulaɓe e muɗum ɓen, o landitoyto kadi ɓe nulunoɓen e muɗum ko honno feƴƴirno hakkundeji meɗen e maɓɓe. o holli wondema peesirgal ngal kadi ko gonga, ko ñiiɓugal ñalande ngal addoytengal kadi holli wonde ko gonga, ko ɗum woni dargal ngal ñalande sakkiti nden. moƴƴere nden fof ko wonande on mo moƴƴi muɗum ɗin foloyi bonɗi ɗin ka peesirgal ɗon. Allah subhanahu wa ta'ala o mantori moƴƴere nde o moƴƴori e meɗen ñinnugol ɗen e leydi ndin, tabintine en e mayri, jonna en doole wawgol wurnutugol ndi, okka en saboli ko wurnitirendi, ko ɗoni waɗa gollen ɗi nguureji e dendanalngal naforeji ko wonduɗen e muɗum e hore ndi leydi. o andintini en o fuɗɗode tagu meɗen, ko ɗoni tagugol baba meɗen Adam e teddungal ngal o teddidirnogal Adam alayhi salam, e hasad ko iblisa ronditi kon sabungal teddungal haɓɓiti jasinayi noone ɓiɗɗo Adama on, e fiɓi ƴetti ahdi yeeso Allah wondema majjinayi en fuu e meɗen, si wona on tawɗo e jogike diina Allah kan, salike heɗitagol mo kanko iblis. Allah subhanahu wa ta'ala on raɗi mo, yaltinimo ka aljanna sabu mawnintinare makko nden e keferanka ko makko ngun. Allah raɗimo, ittimo ka mbatu moƴƴu dow ton, waɗi mo ŋiñaɗo, aybinaɗo, huɗaɗo, raɗaɗo, woɗɗina e kala yurmede. ɓawti ɗum jomirawo seniɗo towɗo on noddi Adam baba meɗen, o wi waya Adam, awa ko an yo Adam, ayi ko feƴƴi kon, anani ko iblisa kambi kon, anani ko o fodi kon o waɗay. joni noon uskun hoɗu anta wa zawjuka, an e sonnajo maɗa on, aljannata ka aljanna. fewdo ɗum ɗo waɗi yarli hari na ton o wonno, hari ko ton o wonno.
honɗum o wi'ana kadi yo hoɗu ton koye aljanna goo o wi'a yo yahu kako on mo woni ɗon e muɗum tigi ko e on mo o woni ɗon e muɗum tigi ko tabintingol mo ñinnugol mo e muɗum ko ɗum woni uskun anta wa zawjuka aljannata. Ka haala arabu zawj no wi'e gorko on no wi'e sonnajo on no sella ka gorko on wi'a ɓeygu muɗum hadihi zawji, ka gorko on wi'a ɓeygu muɗum hadihi zawji, sonnajo ken kadi wi'a mudi muɗum hada zawji, no sella kadi ka gorko on wi'a ɓeygu muɗum hadihi zawjati. No waɗa tadkir kalima no waɗa ta'nith. Alqur'ana on ko ardi ko e none tadkir on, alqur'ana on ko ardi ko e none tadkir on. La'alla hara ko ɗum ɗo woni afsah, yani ko ɓuri sellude kon, ko ɓuri towude kon ka ɗengal arabu, sabu alqur'ana on arata e konnguɗi lo'uɗi ɗin, ko e konnguɗi ɓurɗi towude ɗin ko hassi kon alqur'ana on arata e muɗum. Hande noon ka haala fayda nanta goɗɗo no wolira ni ko sonnajo ko zawjatun woni ko wiyatake zawjun, na fi no ellini ma sellayi no selli kono waɗede ta'nith on joni fooli ka ɗengal arabu. Idan Allah wi Adam e ɓeygu muɗum Hawwa yoɓe hoɗu ka aljanna ɗon yoɓe ñiiɓu ɗon, fakula ñaame min haythu shi'tuma e nokku kala e bange kala ka faalira ɗon. Allah subhanahu wa ta'ala on ɓaawo o ñinnugol ɓe ka aljanna ton, o tabintini daginangol ɓe hoɗugol ton, o yanñani ɓe nema on, o wi yoɓe ñaamu e dinɗe aljanna on kala ko ɓe faala, sengo kala ka ɓe faalira. Wala taqraba, wota on ɓatto non ko satti o hadihi shajarata nga leggal ɗo. Allah toɗɗani ɓe leggal ngal ɓe andi ko wani ko hongal. No wawi wonde hara ko leggal gotal woni ko fanda, no wawi wonde hara wona leggal gotal ko none leggal ngal woni ko fanda. Ɗiɗi non hiɗi wawi wonde, Allahu alam. Amma none leggal ngal ko honɗum e leggal konguɗi boyi no ari, kono hay e gotol ala dalil ka tuuge ko konguɗi israiliyat fillayeji banu Israil ɗin non nulaɗo sa sallam no maki la tusaddiqu ahlal kitabi wala tukadibuhum, wota on gonginɓe wota on fennuɓe, yani kala ko tawi on ala dalil ka sharia moɗon ko gonginiron ma ko fennon taw gongi wota on fennu. No newna noon ka fillo ɗen ɓe maki haddithu an bani israila wala haraj, fille e maɓɓe ella wo ala, kono ko honɗum fillete e maɓɓe koko tawi kon nas ala ko yeddi ɗum fenni ɗum lutodiri e muɗum, ko tawi kon haqqille hino jaɓi, ko tata kon no yawti haqqille neɗɗanke hayaliyat piiji koye miijo tun ɗum heƴata ɗum ɗon jara koye bonnere tan woni o fillagol ɗon jeeya. Amma noon so tawi koko haqqille jaɓi hay fi haray wonde en ala dalil ko gongini ɗum ma ko fenni ɗum, fillagol ngol wona ella, kono noon si tun dalil arali gongini wona ya gongin fi hon nun fi wota gongin hunde tawde ko fenande, sabu a gongingol nde ko hasi kon ko alhaliji bakaɗe Allah, bakaɗe dina Allah kamɓe wolata fi muɗum. Sa gongini tawi hawri ko fenande nun andi hara a gongini fenande e hoore Allah, idan si hawri ko fenande accuɗuɓe toon fenande maɓɓe nden an wota gongin. Wona kadi a yeddu amara dalil ko yeddira, fi wota a yeddu tawata hara ko gonga ndun koko Allah tippinno ka tawra ma ɗum ka injil woni koɓe filli, an non yedduɗa ɗum, sabu no waɗɗi en gomɗingol tawrata mo Allah tippinno, injil mo Allah tippinno, e kala deftere nde Allah tippinno ko atti alquran no waɗɗi en gomɗingol ɗum. Idan ɗin jantaɗi konguɗi jolliɗi e muɗum fof dalil arali ka sharia meɗen, na ka alquran wona ka sunna, e ko gongini hay hunde e muɗum en jantinoke yoga e muɗum ka suratul baqara ko hewtuɗen e o aya nanduɗo e oɗo. Andugol kadi ko honɗum woni noon leggal ngal ala nafoore, andugol ɗum ɓeydatama hay e hunde, angal andugol ɗum kadi alanama ella hay e hunde, na ka dina ma, na ka gandal ma, na ka rewgol maɗa Allah, ko ɗoni yewwodira e nafa hay hunde. Ko ɗum alqur'ana on hucci e ɗum ɗon kañum wolali. Alqur'ana on ko mawadiul ibra, ko nokkeli tasakuye ɗin jantanto en e akhbarji yimɓe feƴƴunoɓɓen, ko nokkeli tasakuye ɗin nokku ka tatara hunde tawataran andugol ma nde no wondanma e nafa. Idan
Allah subhanahu wa ta'ala o haɗi adam leggal none goto o wi wala taqraba o taw battu hadihi shajarata ngal leggal ɗo fatakuna haalata ɗon min adhalimina jeyaɓe e ɓen toñuɓe holli wondema si woni ɓe yani si ɓattike ngal ɓattagol ngal ko ñamugol ngal woni ko ɓe haɗa wona argol tun rewa moggo maggal ko ñamugol ngal wonde Allah subhanahu wa ta'ala no haƴira en piiji goo no haƴira en waɗugol piiji goo haɗugol en ɓattagol ɗi wono o haɗiri ɗo ni adam e hawwa wono o haɗiri en noon e jawle alyatima ɓen o wi wala taqrabu mala alyatimi illa billati hiya ahsan wono o haɗiri en noon zina o wi wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila idan Allah subhanahu wa ta'ala on o haɗiray en wonde piiji ɗin haɗugol en ɓattagol ɗi sabu tiiɗingol ka haɗugol en sabu mawningol ka raɗagol en e majji Allah o wi ɓe ɗo taɓe ɓattongal leggal ɗon si tum ɓe ɓattike ngal ɓe laatoto jeeyaɓe e ɓen toñuɓe yani si ɓe ñaami e ngal leggal haray ɓe tooñi hoore maɓɓe ɓe tooñiri hoore maɓɓe yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala holli wondema faggitagol ko Allah haɗi kon ma ɗum wasugol waɗugol ko Allah yamiri kon ko ɗoni woppugol Allah subhanahu wa ta'ala ka hewi hoore makko ma ka haɗore makko ɗum ko toñugo ɗum ko tooñe ɗen ɗon neɗɗanken ko hoore makko woni ko toñata si o tooñi sabu tallallakke muɗum battane muɗum bonɗo on koye hoore makko woni ko heltata Allah wi laha ma kasabat wa alayha maktasabat neɗɗanke on wonki makko kin ko kanki jeyi ko ki faggiti kon e moƴƴere koye hoore makke kadi yiltoto ko ki faggiti kon e bone adam wasiya ɗum ɗo hoɗu ka aljanna an e ɓenguma ñamon e telen nokku kala ka faalira ɗon si wona ngal leggal ɗo wota on ɓattongal si on ɓatteke ngal ɗon on laatoto jeeyaɓe e ɓen toñuɓe fa waswasa lahum alcheitan o fuɗɗi ɗo kisan programme makko on o fuɗɗi ɗo kisan calendrier makko on o fuɗɗi ɗo kisan ko o fodi kon ko kambi kon o wino honnum o wi la aqudanna lahum sirataka almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin o wino jooɗanto en ka laawol Allah fewngol ka Allah yamiri en ɗon o jooɗo ɗon o sakko ka Allah haɗi en ɗon o jooɗo ɗon o nodda o pooɗa o duña o wi o ardana en nano e ñaamo ley e dow o ardana en ka jawle o ardana en ka ɓiɓɓe o ardana en ka ɓengure o ardana en ka dewe o ardana en ka enɗan o ardana en ka finde ka tawhid o ardana en ka jikkuli ala ka o kambirali wondema o ardana en o fuɗɗi ɗo kisan o fuɗɗori mo o kambirani en sabu muɗum on ɗum ko baba meɗen adam Allah wi fa waswasa lahum alcheitanu sowin sini ɓe kamɓe ɗiɗo cheitan waswasa ko sowin singol ko waɗu ko yani ko duñugol wonaɗo sowin sine don e waɗugol bone kono hara koye hoore gundo ko fewtigol o tigi e bone on yamiramo bone on duñamo e bone on hara koye hoore gundo ɗum hino wona sondagol neɗɗo nona hakkude neɗɗo e neɗɗo no sowin sina neɗɗo no andirɗen noon woɓɓe ko ka goɗɗo bonata tun ɓe wonata fi muɗum sekkagol o tigi waɗa konguɗi bonɗi e makko no wirte noon lowamo sowin sinamo cheitan kañum kadi sowin sinayi yimɓe ɓen bugoto e maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala no okkimo doole bugagol ani konguɗi bonɗi e pehe bonɗe ka fondo maɗa an neɗɗo on Allah no okkimo nden feere ɗon no okkimo ɗen doole wawgol waɗugol ɗum na be o waylo neɗɗo wona yeeso ma na be o sondoma hito ngo nanata Allah no okkimo bugagol ɗum ka fondoma direct ka ɓernde maɗa ko faala wolandema kon idan sowinsingol ɗo cheytan baba meɗen adam no toɗɗaka none muɗum on kadi no wawi wonde hara o yewtuduno e adam hunduko ani ɗengal e nowru o yewti adam ɗi konguɗi wonɗi arde ɗo no wawi wonde hara kono o woni en e sowinsinirde noon ko noon o sowinsiniri adam alayhi salam si tawi sowinsingol mo ngol ɓe yewtu
hare ko honno ɓe yewtiri kanko o raɗama ka aljanna, adam no ka aljanna, konguɗi no are muɗum, no wawi wonde adam yalta eno wonde ka aljanna hawrodir ton iblis, no wawi wonde iblis no fillora noon o wayli o woni e nder boddi, o naati nde boddi ndin nder ton konguɗi buyi no ari e muɗum, hay hunde e muɗum ala dalil ko ñimni ɗum, ko jonni ɗum tabital, ko sembini ɗum, ko sellini ɗum. Idan yoni en wondema cheytan sowinsini baba meɗen adam. Ibrahim ko honɗum ko wondema cheytan o sowinsinayi, emo wawi sowinsinde kala bone ko ari e maɗa, woni ko wowleteɗo, woni ko fiɓeteɗo, woni ko huweteɗo, ko cheytan woni ko sowinsimma. haray ko ya ɗaɓɓu kisan kisan no sortodira e makko kanko cheytan sortodira e ɗi cowinki makko ɗon. Idan o sowinsini ɓe kamɓe ɗiɗo kanko cheytan liyubdiya lahuma fiyo o feŋŋinanɓe ma wuriya anhuma konko wirna konko suuɗaga e maɓɓe min sawatihima e bonuŋariji maɓɓe. As-saw'a ko al-awra awraji maɓɓe. Cheytan sowinsini ɓe fiyo ɓe faggito bone mo Allah haɗi ɓe on, ha battane maɓɓe on wona wirtere hakkunde maɓɓe, ittede conci. O laamɗo li yubdiya lahuma no wawi wonde laamul aqiba wono wolirɗen ɗo ni, fiyo battane maɓɓe on wonu ɗum. Na innugol cheytan no andi ko ɗum ɗon wonata, o faando noon waɗugol ɓe ɗum. Kanko ko faandi e ngol konngol ɗo sen wi laamu on ko laamul aqiba, yani laamu battanejo. Sifa muɗum ka alquran ka Allah filli ɗon e firawna e ɓengu muɗum, faltaqatahu alu firawna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Allah wi ɓengude firawna nden hocci Musa fiyo o wonan ɓe gaño e suno e ande e maponde. Yerli ko ɗum wonno ko ɓe hoccirimo, wona ɗum. Iran on laam ɗo wona laam kay, wona laam sababiya, ko fiyo battane on wontoye ɗum, yani ha wontoya ɗum. Na ɗon ko ɓe fandigono kon ɗon awa wontoyta sabu ko ɓe waɗi ɗon kon. Idan o laam ɗo no wawi wonde hara ko ɗum. Iblis o sowinsini ɓe ha battane maɓɓe on wontiroyani ka gandal Allah subhanahu wa ta'ala. No wawi kadi wonde hara laamon ko laam kay fiyo ɗum tigi wono, hara himo andi sabu ko wonnoɗo ka mbatu dow la'alla hara Allah subhanahu wa ta'ala on hara yani humpitino woɓɓe maɓɓe ton hara himo andi fi muɗum, si Adam faggitike ɗum ɗo tun ko ɗum ɗo wonata uɓuba makko on, yani lette makko nen hakkunde makko e Allah. Ayyan kan ko woni woye muɗum, Iblis o sowinsini ɓe tawi battane maɓɓe on ko wonata sabu faggitagol on bone ɗon ko ha bonu ŋariji maɓɓe, awraji maɓɓe ɗi Allah wirnani ɓe ɗin e feeña ɗi yaltita. Ɓe wi e konngol go hari Allah no wirnirani ɓe ɗin annora, gote maɓɓe yiyata awra oya Adam e Hawa. Allah no wirnirani ɓe annora. Woɓɓe wi Allah ari no ɓorni ɓe cunci aljanna, no ɓorni ɓe cunci aljanna ino surririɓe ɗum ɗon. Ɓay noon ɓe faggitike bone on ɓe ñaami e ngal leggal ɗon, awra maɓɓe on goto kala feeñani oya. Allah subhanahu wa ta'ala on waɗi on uguba ɗon e maɓɓe. Wa qala kanko Iblis o wi'i ka sowinsingol ɓe, mana ha kuma haɗali on onon ɗo ɗiɗo, hey ko an yo Adam an e ɓeygu ma, haɗali on rabbukuma jomi moɗon haɗali on an hadihi shajarati e ngal leggal ɗo, si wona sabu piiji ɗiɗi. O wi illa an takuna malakaini, si wona fiwota on laato malaikaɓe ɗiɗo, fiwota on wontu malaika ndogo, aw takuna ma fiwota on laato min al khalidina, jeyaɓe e heddotoɓe luttoɓe ka aljanna ɗo, o nema ɗo weli e foti ɗo, o fowtere ɗo ɗan gurnandejuɗan ɗo. Allah ko haɗiri on ngal leggal ɗo ko fiwota on heɓu hay hunde e ngal teddungal, ɗiɗɗe teddude ɗo ɗiɗi hay hunde e majje. Nayon wonɗo ha wonon malaika, nayon wonɗo ha lutton, koyon wonu e alhaali moɗon ɗo ko on sertuɓe e matu ngun dowga, onon tun feereɓe kadi on luttata ɗo. Jon noon e hino weli e foti on haray watte yila. Ka surat Taha Allah fille makko o wi ya Adamu hal adulluka, yarli a accami tindine, ala shajarati lkhuldi e leggal luttal mo ñamingal o luttay o heddo, wa mulkin la yabla e laamu ngu follatako,
laamu ngu lannata, laamu ngu ɗuytatako, laamu ngu bonata. ɗon o ɓeydi laamu ngu. Heddagol ngol jantama toon jantama ɗo, holli on ndema sa heɓɓidiri ayaje ɗen wonay o wiɓe ko Allah haɗiri on ngal leggal ko fiwota on heddo, ko fiwota on e duumo e laamu e teddungal, ko fiwota on woni malaikaɓe. ayajal Qur'an nden ko ɗe hawtodire, na ya ndaaru ya o to jantiken ɗo, o to jantiken ɗo, lutodiral ari honɗuge muɗum woni gonga. Qur'an o fo makko ko gonga. la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi. mere sama kala e fenande wawata natude al-Qur'an on. wona telenɗa, wona telenɗa, wona ka ƴiyal mayre, wona ka mana mayre. kala ko goɗɗo heɓi mono mana nagol heɓoto ko itta on mono mana makko ɗon fof feñina gonga kam. idan o wi ɓe olande ɓe ngol konngol ɗo. Allah no waɗi Adam e none muɗum on yiɗu ɗum heddagol. haris neɗɗo nawni ko Allah tum fabotomo hayta o yahaka ñawdorgol ko boni kon. Allah tum fabotomo. kono kala ka o wi'a docteur jo, kala ka o wi'a moccowo, kala ka o wi'a yewtowo, hay yewtoɓe psychologiquement ñawdoɓe psychologie hara ko yewtugol oti wowlida e makko, ittanamo stress ji e sifati, hay ka ɓen no yahede hande ranji hayɗa inni a heɓa e rendez-vous ton ko ɓawo lebbi. neɗɗanke no yiɗi heddagol, no añi yani iwgol e alhaali moƴƴo. neɗɗanke no añi iwgol e alhaali moƴƴo, no yiɗi moƴƴere tigi tigi. wongol malaikajo heɓugol ɗen doole, heɓugol ndimbadi, heɓugol kattane ko ɓe mari, ɗum ko hunde labande noon. si tawi feere mum no woodi mo be wiyay bisimillah miɗo wakkili. heɓugol laamu ko landi wo ko hino woodi, ko faala wo hino newi, hino teddina, hino ɗum ko hunde ko neɗɗanke yiɗi noon, ko hunde ko neɗɗanke yiɗi noon. ndaare gona wartodirde kon sabu laamuji ɗin. wona noon kadi ɗin alhaaliji tati jantaɗi ɗon fof ko Allah waɗi e neɗɗanke on, none neɗɗanke on tawta himo yiɗi. Allah wi wa innahu li hubbil khayri la shadid. neɗɗanke o wonande yiɗugol moƴƴere nde mo tiiɗi e muɗum muradu moƴƴuru. Allah wi wa tuhibbuna almala hubban jamma. iɗon yiɗi jawdi ndin giggol tiiɗugol. ko noon Allah subhanahu wa ta'ala on muuliri en himo waɗi ɗum e meɗen. Adam janfitori konguɗi iblisa ɗin, o yejjiti ɗum e yawde ko iblisa kambi dow ga kon, o yejjiti ɗum e yawde. ko ɗum Allah wi walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. min ahuduna e makko on ɗum o ɗoftata ko sheytan, o nanantamo, o memata e ngal leggal ɗo, fanasiya, o yejjiti. Allah waɗi baba meɗen yejjitowo, ene kadi wonɗe yejjitoɓe ɗo. yo Allah yaafo en ko yejjiteten kon. idan kanko Adam sheytan waɗi e maɓɓe ko waɗi ɗo e sowinsini ɓe ɗo, o wolani ɓe ngol konngol ɗo. o watti ɗon wa qasamahuma. Allah wi o wondani ɓe. konngol ngol ardi telen jiha ɗiɗi, ka ƴiyal maggol. wa qasamahuma, o wondidirani e maɓɓe, no e wasimu be maɓɓe wondani oya. kono ko goto wonduno, iblis tu wonno ko wondi. ko wonde tawno mo wondanima a hoolike, a fiɓi gon ko wolanma ɗon, hay no e wasi a wondanimo an kadi ko gonga o woli. no e wasi on ɗiɗo non o wondi, an a wondaligoy. kono ko e ñawore wonduɗo, naka nanguitirede ñawore wondore. kono haray a fiɓiri, a ƴettiri konngol makko ngol, a jaɓanimo ko woli ko. no e wasi a wondanimo, wallahi ko gonga wolɗa, yani a sikkitaki, a ƴetti ko woli kon. min hada al bab konngol ngol ardi noon. Allah wa qasamahuma, o wondani ɓe kamɓe ɗiɗo. inni lakuma, min wonande on onon ɗo ɗiɗo, lamina nasihina, wallahi komi jeyaɗo e laaɓanoɓe on reedu. eyo a yii ka ɓe ardana ɗon ka laaɓan reedu, ka yiɗugol oti ko yiɗuɗoma laaɓanayma reedu, yiɗanɗoma moƴƴere laaɓanayma reedu. haray noon ɗum ɗo hollay en wonde na wiwɗo laaɓantoni reedu o woni wonɗuma laaɓande reedu. woɓɓe wiyeten laaɓandema reedu hara ɓe bonna woni fima ko ya wattu ila. ndaaru ko oti wonma e wolande kon. ta ndaaru wolowo on eno o woni e wolirde noon, e cuɗari ko woni bakude ton kon. ndaaru ƴi'al ko woni e wolude kon, haqiqa muɗum on peesa ɗum e sharia Allah on. yarli no yaadi, yarli ko Allah jaɓi. haysi ko nafiqiyagal o eɓɓuno nala ɓangu ma reedu, ƴettu
sabu ko moƴƴere na sabu woli si tawi yada e sharia Allah on haysi ko jibindo ma on wolan mo konngol moƴƴol ruttira ɗum non kono wota ƴettu ko wonma e wolande ko sabu ko yeddugol Allah nulaɗo makki sallah sallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq ɗoftare ala na tagaɗo e hoore yeddugol taguɗo on idan cheytan ardani ɓe ɗi konguɗi ɗatuɗi newiɗi weluɗi ɗo ɗi wonki fo yiɗi nande kala mo ɓannuɗa wiɗa ahi wallahi miɗo yiɗuma mi ɗalete mi ɗaynatama mi laaɓante on reedu si hari himo waɗorde goɗɗum o accita joni o hilnoroma noppi makko e gite makko e dendanalngal tere makko nden sabu a pooɗi ɓernde nden a pooɗi ɓernde makko nden e ma koni cheytan ardaniɓe konguɗi labaɗi konguɗi neɗɗanke yiɗi nanugol e jeyniɓe e muɗum wolaniɓe sifa ɗi konguɗi ɗo allah wi fadallahuma bi gurur ɓe ɗofti cheytan ɓe nananimo ɓe hooli ko o wolaniɓe kon ɓe faggiti ko allah subahana taala on haɗi ɓe kon allah wi fadallahuma e o janforiɓe o duñiriɓe o liɓiriɓe e bone on bi gururin e hoore hoɗo e hoore hoɗo fadallahuma e o ɓanniɓe e bone on o naadiɓe e bone on o liɓiɓe e bone on o majjiniriɓe ɗum ɗo fof no selli onone ɗo no woliɗa o foye muɗum hino selli bi gururin e hoore hoɗugol ɓe e hoore janfagol ɓe falamma dhaka shajarata ɓayri ɓe meeɗi ɓe ñaami leggal ngal yani ɓiɓɓe maggal on na ɗaɗi ɗin wona ceɓe ɗen wona hakkon dinɗe maggal on ɓayri ɓe ñaami ɗen dinɗe ngal leggal badat lahuma feeñani ɓe kamɓe ɗiɗo sawatuhuma bonu ngariji maɓɓe mo ɓe maɓɓe yi'i awra muɗum yi awra oya wa tafiqa tawi noon ɓe wowa ɗum ɗon alhaali ɗon ɓe maapi ɓe aani allah yi wa tafiqa ɓe woni noon hande kadi yahsifani alayhima hiɓe baka e maɓɓe min waraqil jannati immorde e haako aljanna kon ɓe woni e woccugol kaaki e leɗɗe aljanna ɗen hiɓɓidira baka e maɓɓe mo ɓe maɓɓe raɓɓude ko surrora holli wondema neɗɗanke on aslu makko on komo jaɓata wirtere oɗon lasli makko on ko ɗum waɗi hande e kala jon haqqille harayno jiɓi ko haqqille honde ɓe rewɓe wonɓe ɓortorde ni yara ka laawi ko haqqille honde ɓe jogi ɓorno conci yalta tawa hay hunde ala ko goɗɗo majja e makko hande sina ko yir ko ugginiɗa o ɓe surdi wallahu mustaan lasri neɗɗo o jaɓata wirtere ndaare pay kun toso kun si woni tun o iwonugol penu so no iwonugol penu o fuɗɗi wonde pay kun wono gila duuɓi 3 4 sa ni ɓorto ɗo mi lorte si yimɓe no ɗon hara e addi probléme si yimɓe no hara e addi probléme hay ɓortoɗamo ƴetta juuɗe makko ren o baka kawra makko o suuɗay few o jaɓata goɗɗo yiyamo awra on hara ko pay kun toso kun ko ando ittatamo e kan hersa ɗon wotinamo ɗum nde wotere laabi 3 laabi 10 laabi 20 hita ha o wota hara joni o wowino o ɓortora ni yeeso jama on lota ko hay ɗum kadi karan o accilota hay o heɓi duuɓi 7 o yettayote leggal fiyo accu fiyo yew ka hurgo fiyo accilota ko katande andi allah subahana taala o waɗu e meɗen jikkuji moƴƴi jikkuji labaɗi ko ɗum nulaɗo maki sa sallam kala neɗɗanke o heɓete haraka hoore fitra yani e hoore yani e hoore finde sellude e hoore jikkuji ani lasli jikkuji neɗɗanke ɗin o tawa ɗum e ɗin ko wiyete kon hersa o tawa e ɗin ko wiyete kon hersa ko ɗum waɗi baba meɗen adam e nene meɗen hawwa ɓay bonu ngariji maɓɓe ɗin feeñi mo ɓe maɓɓe hersi woni e woccugol hakko aljanna kon bakka e muɗum fiyo surritor wona dahuma noddiɓe non ɗon rabbuhuma joomi maɓɓe alam anhakuma o wiɓe ene emi haɗali on an tilkuma shajarati e ngal leggal ɗon wa aqul lakuma mi wi'i on inna shaitana tabitino shaitane o lakuma wonande on ɗiɗo aduwun ko gaño mubinum feññinɗo gaygu yolanali on ngol konngol ta jawabu on kono woni allah wolani men wolangol ɓe ɗo koye noon e hombo ko wahyu allah wolani malaikajo yo yeetoɓe
kako wahyu no Allah addim non ka surat ash-shura wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha noneji wahyu din no Allah wodina neɗɗanke goto e ɗiɗo tati imma o bugo e ma konngol ngol o waɗa e fondo ma wano Allah subhanahu wa ta'ala waɗi tani e neɗɗo waɗugol moƴƴere artinadinani ka fondo ma waɗugol moƴƴere harna goɗɗo wolanma immo waɗa hunde kaari a wayri wadde hunde kaari waɗu hunde kaari sifa ɗin piiji ko Allah woni ko waɗata e neɗɗanke on ɗum koye noon e wahyu jeeya ma ɗum o nulaɗo ko ɗoni malaikajo yiya yettina wano Jibril nulirtino noon e annabaɓe Allah ɓen ma Allah wolana o tigi direct kono hara koye hoore wirgo hakkude maɓɓe wono Musa alayhi salam yewtirano noon wono nulaɗo sa sallam yewtirano noon ko selli kon e konguɗi karmo koɓɓe tayib honɗum e ɗi noneji ɗo ko ɗiɗo hino ɗon no noneji ɗi noon hiɗi woola woɓɓe yondema ko wahyu Allah subhanahu wa ta'ala on wolani adam kañum kadi o yewtidi e Allah ɓe filli hadis mi wawal ɗaɓɓutude daraja sellugol mo kono hadis on mo lolli seeɗa nura sa sallam landano fi adam fi alhaali makko laɗo maki nabiyum mukallam annabajo yewtidaɗo woɓɓe firi konngol ngol yewtidede makko komo wahyu Allah hewti e mum yani Jibril nulano e makko woɓɓe firi yewtidaɗo on komo Allah yewtide muɗum mubasharatan tawi so ƴettingol konngol ɗa wonde ko Allah nuli malaikajo e makko iskal ala kono so ƴetti wonde Allah yewtidi e makko iskal are honon iskal on Musa alayhi salam no hertori yewtudugol e Allah subhanahu wa ta'ala jonnon Adam wiyama ko en kadi yewtidama hare ko honno ɗum ɗo wonirta saabu ñande dargal so jama on ɓittoyke son jike ka mawɓif no tawa ko ɓe yarata ka Musa nde Ibrahim immintaɓe o ɓeewo ka makko o innay on ko mo Allah yewtiri yani ɗum ko ɓural ngal o hertori no ɓe jaabingol konngol ɗon ɓe wi Adam o yewtidede ɗo so tawi tabiti ko direct o yewtida fewndo ka o wonno ka aljanna na e alhaali leydiyanke on liiga ɓe jaabori ni ɗum ɗo fof ko honno wonde yewtide ɗum ko karmo koɓɓen ha hon to ɓe wakkili e laɓɓinalngol e diina kan ittangol en kala jilɓaye Allah subhanahu wa ta'ala o yaafoɓe faljireji maɓɓe ɗin hokkaɓe moƴƴere nde ɓe handi e muɗum sabu ko ɓe yangani diina kankon idan no wawi wonde ɗinoneji ɗo fof hay hunde muɗum mustahil no wawi hara Allah nodduɓe direct wolani ɓe no wawi hara Allah ko malaikajo immine maɓɓe yo wolan ɓen gol konngol no wawi wonde hara ko wahyu Allah bugi e fondoji maɓɓe o wolni ɓe ngol konngol ɗo ene emi haɗali on e ngal leggal mi wi on wondema cheytane o wonande on ko gaño feeñuɗo feññinɗo gaygu qala ɓe jaabi rabbana joomi amen zalamna anfusana min toñi wonkiji amen Allah wino ɓe si ɓe memi leggal ngal tumare ɓe woni jeyama e toñiɓe ɓen ɓe qirriki santoñe maɓɓe ɗen goo taho moƴƴere neɗɗanke hakkude makko e Allah yo qirroto bone makko on o qirro raɓɓinɗinare makko nden ɗum ko ɓannay ɗum ma e Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ko wona ɗum sabu ha yafeɗa hay hakkundeji meɗen si goɗɗo bonnima ɗo o toñima o ari o wima enele ahi mi toñirima hunde kaari a tawi feccere taw probléme on taw lanni hakkude mum si harɗa annino a waɗa hunde kaari feccere kon ko annino ara yoosi wiwol mo tum mi waɗima hunde kaari mi toñima so watti ɗon noon yaafo a tawi ko luttunoɗa kon kaari o itti buy ko seeɗa ni heddoy to ha miijitoɗa ma ha goɗɗo watta ɗon ara men tawtima ɗon min toyke a yaafo ara on waylodiri irragol bone mum ɗum na jasere noon wona lo'ere noon ɗum woni doole wonki doole ɓernde ko ɗen noon doole neɗɗo ha ton jimi ɗen ko ɗen woni neɗɗankako ngon hay hakkundeji meɗen nafere hakkunde ma e Allah subhanahu wa ta'ala tawɗo jeyuma no huɓidima waɗa e maɗa kala ko faala landotoɗo mo ala ko ɗon noon ɓurɗa handude e qirragol boneji maɗin aware ko sunna baba meɗen Adam ko ɗum nulaɗo sa sallam nde Aboubacry winoɓe nulaɗo tindinan duwa komi tororo Allah ka julde an nulaɗo maki wi'u allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira Allah mi toñi hoore an toñe buy wala yaghfiru dhunuba illa ant ya fota ko bakkato si wona an
faghfir li maghfiratan min indika yaafolan yaafuye iwruɗo ka maɗa warhamni yurminami fiyota mi rutto e bone ɗon fiyota mi yaw e bone go kadi fiyo mi heɓu moƴƴere ma nden innaka anta alghafur rahim. nuraɗo sa sallam tindinimo o duwa ɗo duwa o mo ɓattodiri e o ɗo haray neɗɗo yo wowin hoore makko ɗirragol boneji muɗum hakkunde makko e Allah nde a toro Allah ɗirrano Allah nemaji makko ɗin e hoore ma ɗirroɗa raɓɓinɗinare maɗa nden wano ardi noon e konngol istighfar saydul istighfar abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. neɗɗanke wonko yo ɗirrano Allah nemaji makko ɗin moƴƴere makko nden ɗirranoɗa Allah boneji ma ɗin toñe ma ɗen ɗirranoɗa Allah surrugol ma e ɗin boneji yo wirtalima torɗamo noon yo yaafoma yo yurmine. Allah subhanahu wa ta'ala on o yaafoto o yurminay wa inni la ghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. o wi min toñi wonkiji amen wa in lam taghfir lana si tun woni a yaafanaki men wa tarhamna yurminɗa men lanakunanna min alkhasirin min latoto wallahi jeyaɓe ɓen perduɓe. ko ɗo woni gaya e jonnutugol hoore muɗum Allah irranagol Allah jeyal irranomo huɓinagol ma irranomo wawugol ma irranomo wonugol jon yurmede jon yarluye hollamo hato jingol e makko hollamo wondema si tun o accidima e hoore ma ara fima boni. neɗɗo ko ni hani wawde hakkude mum Allah koya ɓooro e kala doole ma e kala mbawdi ma yongitoɗa e Allah fawoɗa e Allah fewtitamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hooloramo kanko tanƴinoɗa daɗugol heɓugol moƴƴere makko nen e daɗugol bone makko on ŋurmaɗon wona e ɗum ɗon tawa ko ɗo woni alhaali maɗa on wakkiloɗa noon e faggitagol moƴƴereji ɗin woɗɗito boneji ɗin. qala Allah wiɓe ihbitu tippe ba'dukum yoga moɗon li ba'din wonande yoga aduwum ko gaño. saban ngol konngol ɗo o duwamu ɓe toriɗo ko ngol ɗo woni ko Allah wino kon ka baqara fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatin. adam heɓi hendi konguɗi immode ka jomi makko ko ngol ɗo ko selli kon ko ngo o duwa ɗo woni e ɗin konguɗi. Allah wi surat taha thumma ijtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada refti heɓɓitimo jomi makko yafanimo jomi makko fewnimo jomi makko. on heɓɓitagol moɗon ko longingol mo ɗin konguɗi ɗon ko o aya ɗo no ardi ɗo ni rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin. Allah subhanahu wa ta'ala on o yaafiɓe yaafagol ɓengol jantaka ɗo kono no jantaka baqara no jantaka tawba. Allah fatalaqqa ka taha o fatalaqqa adamu min rabbi kalimatin fataba alayhi o yaafani mo jaɓani mo tubu buye o wi to summa ijtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada. idan ɗin ɗen ɗon ayaji ɗino tindinodema Allah subhanahu wa ta'ala on yaafi mo ɓay o yaafike mo o addi noon nde ñawore ɗo addi noon nde ñawore wonde arde ɗo. Allah wi qala kanko Allah wi ihbitu tippe iwe ka aljanna o bone moɗɗon ɗo mi yaafike on lettugol on sabu makko kono noon sabu makko yaltina on ka aljanna haray yalte nema mo onno ɗon e muɗum on oɗo bone ittay on e makko ko ɗum neɗɗo yo woɗɗito e yeddugol Allah sabu yeddugol mo Allah no itten e nema mo Allah waɗnoma e muɗum. ɗum ta en sikko koye adama tun haaɗi koye makko fuɗɗi e enen ko anduɗen kon kono yalli koye makko haɗata la kalla wa alfu kalla. nemaji Allah ɗin ko reneteɗi sa renalɗe Allah jaɓayɗi o ronka ka o waɗa ɗi o jaɓirayɗi ittugol ɗe ma o jaɓirayɗi wonde ittugol barki e majji harɗa wondi ɗon e nema kono a naftorta an ko yangi wonanma nder ton. neɗɗanke yo woɗɗito yeddugol Allah ko kata pooɗa e tana e hoore ma on tana no fuɗɗo ko aduna ga lorraji e soññaji ha noon tawoya tana haqiqaji on kadarngal. idan sabu bakkat ɗo kata bakkat on defi ɓe ittede e o nema e teddungal ko ɓe wonno. o wi tippe ba'dukum e hoore ko tippotoɗon ko yalton ara e teddungal e moɗon onon e iblisa ko on gaño makko iblisa ko gaño moɗon.
ko ɗoni ba'dukum yoga moɗon li ba'di wonande yoga aduwum ko gaño walakum hino wodani on fil ardi ka leydi idan ka leydi wonɗon e yahude ton noon no wodani on ton mustaqarru ñiiɓirde ko ton ñiiɓoton ko ton wonoton wa mata'un no wodani on ton kadi dakamme kono on ñiiɓugol ɗon ton e on dakmitagol ɗon ton na ha poma ko ila hin ko ha e saayi ha e lajal ha e waktu happaɗo ñiiɓugol ngol no mofti ngurdam men ɗan ka hawre leydi no mofti si en maayi en wattinama ka nder leydi ko toon wattinteɗen ma ɗum si neɗɗo maayi tawi o wattinaka wona ka burure masalan ɓanndu ndu ñola e ɗon jillodira e leydi ni ko e leydi ɗo o wonata ko imma hiɗa e hoore mayri ma a jillodiri e mayri ɗon ma a sama a wattama nder ton allah wi ko suratul mursalat alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata emin waɗali leydi ndi moɓundi on eni rondi ndi on wuurugol moɗon e mayugol moɗon ndaare ayaji alqur'ana ɗen ɗe firtidiray e nandi hakkundeji majje no allah wiiri ɗum kitaban mutashabiha deftere nandude yani ɗe ayaji muɗum nandi allah wi no wodanin ka leydi ga ñiiɓirde e dakamme yani ko duncitoren ila haynin ha e saayi mo be ha e lajal muɗum goto goto on en fof ha ñande allah subahana taala on lannata fi aduna on immintina tagore nden fi ñawugol ɓe qala allah wi'i fiha ko ka leydi ton tahyawna wuuro ton wa fiha ko ton tamutuna maayoto yani wonoton si on maayi wa minha ko ton tukhrajuna kadi woni ko yaltinoyte ɗon ɗum ko ñande allah subahana taala on immintin ton woɓɓe jangi ɗo wa minha takhrujuna ko ton kadi woni ko yaltoy ton jangi jinɗino hino selli wono allah wiri noon minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ko immode e leydi woni komin tagi on ɗum ko tagugol adam min tinil lazim wa fiha nu'idukum ko ka leydi to woni komin ruttata on yani so on maayi ko ɗon wuuro ton so maayi kadi wonon ton ɓalli mon ɗi wonta leydi on ruttiki ka leydi on hooti ton wa minha nukhrijukum ko e mayri kadi min yaltinta on taratan ukhra e laawol goo kadi alhaali maɓɓe on kamɓe ɗon ɗiɗo yani iblis adam e hawa e iblis yewtere fi maɓɓe on lanni ɗon joni yewtere non hino arde fi fof ya bani adam allah wi kono e ɓiɓɓe adam ɗo no mofti julɗo e kefewo no mofti kala ɓandinkejo qad anzalna alaykum gomɗi min tippini e moɗon libasan conci yuwari saw'atikum ɗi hino suuɗa bonu ŋariji moɗon warishan e cuɗari allah wi waɗani en conci wigol ɗo o tippinani en yarli conci ɗin ko kammuga o ittiɗi o addi la taban nano woɓɓe wi wajhu muɗum anzalna bimana ja'alna anzalna bimana ja'alna lakum won allah wi noon wa anzala lakum min al an'ami 8 azwaj o wi wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadid ay ja'alna min waɗani on conci woɓɓe wi anzalna fiyon num kalima on o wola allah subahana taala on ko ndiyan ɗan o saaƴini ko ɗan ndiyan moƴƴini kon kon e hewre lendin ko conci moƴƴinira kon koye ɗan ndiyan iwi woni koko iwata ka leɗɗe o coton hottollo woni koko iwata e poore on ɗe leɗɗe poore marɗe ndundan poore woni ko e guri ɗin ko si ndiyan saaƴi huɗo fuɗi si dammi e na'i e gelewɗi ñaama e kon ɗon moƴƴata hirsen hendoɗen ɗin guri si ndiyan na hacci saaƴude ko halakku e fof maaye o wi kon wajju ɗon allah wi min tippini e hoore moɗon konguɗin ɗiɗi ɗi noon hiɗi selli ko tawjih yani ko fewtinalngol ma konngol ngol yani ittani jilɗayeji ko arata e nokkeli goo qad anzalna alaykum min tippinani on min waɗani on libasan conci yuwari saw'atikum ɗi hino wirna bonu ŋariji moɗon
holli wondema neɗɗanke on no hani surritagol no hani ƴettugol conci surray ɗimo sabu na ko surrata oɗa kon surrata oɗa ƴaman no ɓurdi janɗude no ɓurdi juutude hawrangol concol hawrangol oɗa ta no surrimo goɗɗo gol si ɓornake ngol taway ngol surramo na concol woni surra ko woni ngol surratama Allah noon ko wi o tippinani en conci surray ɗen holli wondema koya ƴettu e ɗin conci none surrayɗoma on an ɓornoɗa on ɗon wa rishan riche ino fira gabitti wirayɗi ɗin colli e gabo e none muɗum gabitti leeɓi mum ɗin ko riche wiyete riche no fira ka haala arabu on imamu tabari wiri noon conci e kala dunci torkun conci e kala dunci torkun no wiye riche tawan ko ɗo woni ko fanda conci ɗin e kala ko dunci torte joni noon Allah subhanahu wa ta'ala on jantike conci ɗin ba o wi libasan en wiye ɗon libasan yuwari sawatikum conci wirnayɗi suuɗayɗi bonu ŋariji moɗon warishan wiyen kadi e conci haray ɓolɗi nanaki ɓe wiye ko qawaidu tafsir at-ta'sisu awla min at-ta'kid sincugol konngol hesol maana heso ko ɗum ɗon selli ko non haani edi ƴettugol konngol ngol tentindira konngol feƴƴugol idan so wi ɗo warishan en firtiri ɗum ɗon conci haray en tentindiri ko Allah wi ɗon wa no libasan idan ɗo haray ko ma konngol go adde karamo koɓɓen no addi konnguɗi goo gila e sahaba ɓe Ibn Abbas ha e talibaɓe muɗum woɓɓe warishan ko cuɗari ko cuɗorte kon yani wona Allah tippinani en conci ko ɓornoɗen surritoren o tippinanen kadi cuɗariji ko cuɗorten naati ɗon kala ko neɗɗo on ɓeydata e hewre conci labuddaji ɗin hewre conci labuddaji ɗin gila e kufune ha e conci to sooki koti ɓoronto le jani ɗin e ha e parfumji kala ko neɗɗanke on cuɗori woni gorko woni sonnajo fo hino naati nder ton warishan e cuɗari ɗo en wiya cuɗari hara fo naati konnguɗi karmkoɓe wol ɗin fof hino naati nder ton o wi wa libasu taqwa conci kulol Allah ngol dhalika khayrun ko ɗum non ɓuri moƴƴude conci kulol Allah ngol ko ɗum ɗon non ɓuri moƴƴude woɓɓe jangiri ni kaliman wa libasu taqwa ɓe waɗi damma e sinon woɓɓe jangi mo wa libasa taqwa dhalika khayr ɗon sen ƴetti e jangin jumhuron haray darande nden warishan ɗon ko darande timmude qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa wona mubtada yani konngol hesol woni ko woni fuɗɗade conci kulol Allah ngol dhalika khayrun ko ɗum ɓuri on moƴƴande ko ɗum ɓuri moƴƴude so ƴetti jangindira bon wa libasa taqwa haray ɗo ko ɓuri labbede koya jokkidir sabu yettanne hara woni humodirde waaw on ko ɗum wiyete waaw atf waaw hiɓɓidirɗo jogindirɗo ko yewta e ko wona e yewtede haray ɗon qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warishan wa anzalna alaykum libasa taqwa ko anzalna on woni gollude e ɗiɗo fof min tippini e moɗon conci ɗi no wirna bonu ŋariji moɗon min tippini e moɗon cuɗari ko hiɗon cuɗora min tippini e moɗon conci kulol Allah konnguɗi ɗin ka mbalodi yewtere nden hara no sefti seeɗa kono mana on ko goto ɗino hiɗi selli Allah subhanahu wa ta'ala on o tippinani en ɗi conci ɗi ɓornoɗen o waɗani en ɗi o moƴƴori ɗum e meɗen o ɓeydanen ɗon kadi cuɗari ko hiɗen cuɗora ɓeyda e hoore surrita gongol o wattani en ɗon noon okkugol en kadi conci kulol Allah o wi en noon ɗin ɗon noon ko ɗin ɓuri moƴƴude honɗum noon woni conci kulol Allah woɓɓe wi ko gomɗinal woɓɓe wi ko gollugol golleji moƴƴi ɗin dewe ɗen woɓɓe wi ko nefinagol ruuɗagol ko hersugol ko woɗɗitagol yeddugol Allah ɗi konnguɗi ɗo fof no janta ɗi fof maji hiɗi selli mo be e jooma ɗiɗo ko janti ko misal ngol ma waddangol ma misal wona
yani firugol ƴiyangal. Conci kulol Allah ko kala ko goɗɗo neɗɗanke faggiti hara ko sabu kulol Allah woni ko faggitiri, woni koko waɗete, woni koko accete. Accugol yargol beere, nefinagol e fenande, nefinagol e zina, pottitagol riba, ɗum ɗo fof ko conci kulol Allah. Juulugol e janngol alqur'ana e jantagol inde Allah e ɗoftagol mawɓe muɗum e moƴƴagol e kawtal mum e enɗam mum, gonɗingol Allah subhanahu wa taala wotindina mo, ɗum ɗo fof ko conci kulol Allah. Sifitorgol hersa, sifitorgol ruuɗare, ɗum ɗo fof ko conci kulol Allah. Idan kala sifa mo neɗɗanke on sifitori, woni ko waɗa, woni koko acca, si tun woni ko sabu kulol Allah woni ko waɗirɗa, haray ɗum ko conci kulol Allah, ko cuɗari kulol Allah non. Kono noon neɗɗanke on hani cuɗorde yo Allah cuɗiren ɗum. Allah wi ko ɗum ɓuri moƴƴude. Dhalika ɗum ɗo ko jantana ɗon ɗo waɗa ngollon ɗi conci e ndi cuɗari, okka on sariya wonduɗo e kulol Allah. O wi ɗum min ayatillahi, ko jeeya ɗum e mandeji Allah, jeeya ɗum e mande eni gandal Allah, jeeya ɗum e mande kattane Allah, jeeya ɗum e mande yurmede Allah subhanahu wa taala, jeeya ɗum e mande moƴƴuki makko kanko Allah tedduɗo towɗon. ɗum ko jeeya ɗum e mandeji makko. La'allahum belajo kamɓe yimɓe ɓen yadhakkaruna, ɓe wajitoto. Ya bani adam, ko ono e ɓiɓɓe adam, o aya mo janguɗen ɗo joni, woɓɓe sabu tippagol mo ko haɗugol arabu ɓen golle ɗe ɓe wonduno jikku bonɗo, wangagol ka suudu Kaaba hara hiɓe darori ni. ɗum ko aada maɓɓe lollunoɗo non. Ko Quraysh tun e ko ɓuri sellude kon wonno waɗata ɗum. Arabu luttuɓe so ɓe arino wangagol, ɓe innayno ka suudu Allah ka ɓuri moƴƴude ɗon, ka ɓuri teddude ɗon, nane ɗo si haqqille ñaawi acci sharia on. Ɓe wiya ka suudu Allah ndun Kaaba on ko ɗon ɓuri teddude, taban ɗon ko gonga maɓɓe na fenanta. Ɓe wiya ɗon min arata ɗon min rewira Allah, conci amen ɗimen faggitori boneji, conci ɗimen ɓorni min yari beere, conci ɗimen ɓorni min waɗi gimi e gami, conci ɗimen ɓorni min jaggite yimɓe min wari. Ɗin conci ɗimen faggitori boneji min ardata e ɗin ka nokku Allah ɓurɗo teddude, min rewira ɗin Allah. Ɓe ari ɓe ɓorto conci ɗin, ko imma otino ɗaɓɓi concol goo e jawdi makko laaɓundi, na jattandi, na wujjandi, na ka fenande naati, do yangi o heɓi ewre ko laaɓi, o soodi, o yoɓo ngol ɗon, so ari o ɓorno ngol ɗon, o wango, so gani kadi ko hawketengol ngol ɗon, o ƴettetangol ɗon, o ɓorni to ha o yariroyangol beere, ha o waɗiroyangol zina, ha o yarangol ka yimete amen, o ɓornitako ngol ɗon. Ayi fanude nden ko ɗum ko laaɓal ɗon, ko laɓɓingol fii ko Allah, kon telemma ɗon hay fi hiɓe tunini fii ko Allah ko hetti ko fof, yoni tuningol fii ko Allah argo rewa sana muɗum, ko ɗon woni ɓuri mawde ko e ko Allah yeddira. Idan ko ni imma woti no yoɓingol ɗon, ma o so ari ton Quraysh goɗɗo e maɓɓe luɓamo concol mum. Quraysh Allah okkuno ɓe teddungal, Allah subhanahu wa ta'ala okkuno ɓe teddungal, tentinigila amul fil, nde Abraha arno fi liɓugol Kaaba on, Allah subhanahu wa ta'ala on immini ɗi colli e makko, wari mo wari konu makko, wari fi maɓɓe bonni fi maɓɓe. Quraysh no renti ɗum, hino suti, arabu fof humpiti ɗum, ɓe wi he ɗo fijirtake, ɓeɗo ko yimɓe Allah ni, arabu fof teddiniri ɓe sabu ɗum mawni fi maɓɓe. Tawi joni piiji buy kamɓe ara hiɓe ittintina, fof waɗata sina Quraysh, fof waɗay sina Quraysh. Tawi hande kadi ɗum no ɗuɗi nder ton, no jeeya e muɗum o alhaal ɗo, no jeeya e muɗum Quraysh kañum yahatano Arafa ga hajju. Andi Arafa ko yaasi haram o woni, kamɓe ɓe yaltatan to, men ko menen woni yimɓe haram o, minen mi yaltaka haram, minen kadi territoire haram mi wonata, ɓe yahatano ton, ko ɗum Allah wiɓe summa afidu min haythu afada annasu, yahe Arafa iwon ka yimɓe ɓen fof iwata ton aron. Ɗum ɗum kano tawa e ko tawno hiɓe hertori e sifa noon ñawoje maɓɓe ton ko ɓe taƴayno tumɓe wallina. Idan ko imma so ari himo addori ko ɓorno, harnaɗo e wowi ɓornade, so gayni kadi o ɓornotata ko ɗum ɗon, ma ɗum so ari goɗɗo e yimɓe Quraysh ɓen, yimɓe Makka ɗon ɓen
luɓa mo ma okka mo ko ɓorno, ma si woni na ɗum ko yittugo conci ɗin bugoɗa darora no Allah tagir ɗum arawango. Worɓe ɓen ko ñalorma, rewɓe ɓen ko ɓuri kon ko jemmarde no ara hiɓe ƴetti to so kunni lincum ma kakum ma goɗɗum bakke awra on. Kamɓe rewɓe ɓen ɓe mari hay gimi ɗi ɓe yuɓɓayno ɓe yima fi ɗum no jeeya e muɗum ɓe wiyano alyawma yabdu kulluhu aw ba'duhu wa ma bada minhu fala uhilluhu. Abiyat ji cher ɓe mari arabu no Allah no hokki ɓe ɗengal no eltani ɓe ngal yuɓɓugol gimɗol wola fi alhaal no newani ɓe ha ɗum noon na kamɓe tun kala wawɗo ɗengal maɓɓe ngal jangi telemma on bange ɗon hande ɗe mari ka leydi men ɗo sukaɓe tata ɓe yiɗɗe muɗum moƴƴa Allah ɓeydu sifa maɓɓe ɗuɗɗinanayi. Idan ɗengol le ɗon wangagol ɗon hara no ɓorti ɓe wi ko sabu ɗum aya on woni ko tippi ko ɗum aya on woni haɗude e yo kon tun dalil arali selluɗo hi ko sabu ɗum ko tippi kon tun aya on no haɗu ɗum ɗon no tawa ko aya on woni haɗude ɗum ɗon kan hino selli ko ɗum nura sa sallam ka hitande jeena yaɓere ɓawo fergu maɓɓe ɓe immino Aboubacre nden hitande hajju fuɗɗi ka islam ɓe immin Aboubacre yo yaw o hajjide jama o. Aboubacre ardi kono ngu yahi nura sa sallam nden hitande ɗon ɓe senanoki ɓe woni Madina. ɓay Aboubacre hucciti yahi woni ɗon ha e say suratu tawba tippi Allah wi ɗon haray ko ha ɗo ahdi onon e mushrikina en ko ha ɗo ndi ahdi maɓɓe ɗo silanni ashurul hurum lebbi hurum ɗin silanni kefero ala si wona a natugo kal islam ma ɗum kafa kan mayaje ɗen ardi on fa idan salaka al ashurul hurumu faqtulu mushrikina haythu wajadtumuhum haka yaje ɗen ha ɗo non sa sallam longini ɗe ali wat ɓe wimo yahu jangoyaɗe e jama on ka hajju on waɗete to Makka, Mina, Arafa, Muzdalifa, yani humpito jama on nde ñawore Allah ɗo ɗum ko goo humpitaɓe kadi gila ko arata mushrik jo hay goto arata hajju ka suudu Kaaba aro hajju go ko tawnatil islam. Tati on wiyaɓe gila ko arata interdit yani gila hikka ɗo interdit wortiɗo yo arwango ka suudu Kaaba ɗum ko nehita hen ɗon sa sallam tongi ɗum walillahi alhamd ha ɗo on tonge ɗon hino ɗon yo Allah ñinnu. Allah subhanahu wa ta'ala on ɓawo jantagol aya on holla en waɗani en conci ko surroɗen e cuɗari ko cuɗoren o wi ko ɓuri labede noon ɓuri moƴƴude noon ko cuɗorgol kulol Allah ngol o wi ya bani adam ko ono yo ɓiɓɓe adam la yaftinannakum cheitanu wota fitin on dey ko satti wo cheitan wota majjin on dey ko satti wo cheitan kon ɗum woni ko wona e haɗede ɗo ko cheitan wona e haɗede ka ko enen ɓiɓɓe adama ɓen wona e haɗede ko enen wona e haɗede kono yewtere men yahi was ko cheitan woni ko wona e haɗede majjingol en aya on ko fandi ko wota on ɗofto cheitan e ko o yamirta on kon ko o fitanta on kon ha ɗum wona sabu o fitina on sabu so on ɗoftike ko fitanta on kon tun on fitinoray ɗum wona noon cheitan fitini on noya sa wiɗo goɗɗo mi yiɗama yiwgol ɗo nani hara mi yitalima ɗo ko haɗuɗamon nawota guite maɗen yi'umo ɗo ko wota o ar ɗon ko ɗum haɗuɗamo ko noon on none ɗon aya on ardi Allah wi ko satti wota cheitan fitin en dey ko ɗum woni ko satti wota on ɗofto cheitan e ko o fitanta on kon dey ko sowinsinta on kon sabu si on ɗoftike mo tun hara o fitini on o majjinira on o fitinira on kama akhraja abawaykum wano o yaltinirno noon babaɓe moɗon ɓen ɗiɗo min aljannati immorde ka aljanna on ɓe woni ɓen ɗiɗo ko adam e hawa arabu no wi'ay yumma e ɓen al abawani baba ɓen ɗiɗo ɓe wiya lewrunuge nangen alqamarani ɓe wiya Aboubacre e Omar al umarani oɗa ko Aboubacre wiyete na Omar ɓe ɗiɗo noon no ɓe wiyaɓe kamɓe ɗo al umaran so wiyama ko Aboubacre e Omar so wiyama alqamaran na lewru ndu e lewrugo kadi ko lewru ndun e nangen al abawan ona babaɓe ɗiɗo ko yumma e ɓen ko ɗum won ɗo ni Allah o fitinira on o majjinira on so on ɗoftike mo wano o yaltinirno noon baba moɗon en ɗiɗo min aljannati ka aljanna yanzi'u anhuma ɗo Allah no andintinde en ko feƴƴino kon
hulɓinira en yanugol yani e tana iblisa on wano mawɓe meɗen ɓe ndiɗo yanirno noon e tana maɓɓe ha battane bonɗo heɓa en wono ɓe heɓirno ni o battane bonɗo ɗo saabu on bakkatu noon. allah yanziu anhuma himo ɓoora itta e maɓɓe libasahuma conci maɓɓe ɗin li yuriyahuma fi ha o holla ɓe sawatihima bonu ŋariji maɓɓe. innahu tabitino kanko yarakum himo yi'a on himo renti on huwa kanko wa qabiluhu e ɓeygure makko nden e none makko on min haythu la tarawnahum immorde e nokku mo onon on yi'ataɓe. cheitan iblisa e konu muɗum ngun none makko on kamɓe jinna on. iblis koye jinnaji ɗi jeeya. allah wi illa iblisa kana min al jinni, imma ko e none jinna on tigi ma ko e wirniti ɓen woni ko jeeya. jinna koye wirniti ɗum, malaika koye wirniti ɗum, sabu wirna gongol ɓe fof koye jinna on ɓe jeeya. kono so ari ka sendirgol malaika ko malaika koye annora ɓe taga, jinna ko jinna ko e yiite woni ko ɓe taga, ɓe serti few. idan allah wi iblisa e none muɗum on jinnaji ɗin cheytaneji ɗin kanji ɗi renti en e nokku mo enen en rentaɗe, kanji ara ɗi renti en enen en rentaɗe na jemma na ñalorma. allah o kaali en doole wawgol yi'ugol ɗi ko ɗum hay jinnaro feeñani neɗɗanke o heɓa probléme no wawi mo bonnude haqqille o ɗeñƴoto seeɗa ko fanɗi o ɗeñƴoto. idan allah wi ɗum ɗo ko hollugolle wonde rentagol ngol fof ko mani mo wonɗa e huwodirde mo wonɗa e haɓudude on ko gaño mo a renta. o ardante ɓaawo ayyatamo, o ardante yeeso ayyatamo, ala ka o ardiranama ha yiyamo. oɗo a wawi mo daɗude wo sa fiɗike allah subhanahu wa taala. allah wi innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. iblisa o mara doole e hoore ɓen gomɗinɓe fawiɓe allah, fawiɓe joomi muɗum. innama sultanuhu, doole makko ɗen ko woni e muɗum few ko wawata majjinde wo ala alladhina yatawallawnahu, ko ɓen giɗotoɓe mo, ƴettoɓe mo giɗo. alladhina yatawallawnahu walladhina hum wa hum bi rabbihim walladhina hum bi rabbihim yushrikun. ɓen tawoɓe shirkane joomi muɗum, ɓen ƴettuɓe mo giɗo shirkane joomi muɗum, ko ɓen o mari doole e hoore mum o waɗɗotoɓe o waɗinaɓe ko o faala. amma gomɗin ɗon fawi e allah, allah wi o ala doole e hoore ma. idan siɗa faala daɗude iblisa o ta ɗaɓɓu honto wontiri, ta ɗaɓɓu honto wonma e ardande, ko wonnum haton jinɗa gomɗinal laaɓugal sellungal e fawagol e allah hoororamo kanko allah, bakomo kanko. ko ɗum waɗi audu billahi min alcheitani rajim, pottinanima iblisa takko ma, pottinanima iblisa takko maɗa. allah wi himo yi'a on kanko e ɓeymure makko nden e nokku kawnon on rentaɓe. inna menen jaalna shayatina, min waɗi cheytaneji ɗin awliya a yiɓɓe lilladina la yuminun, wonande ɓen ɓe gomɗina. kala on tawɗo gomɗina ko cheytanu woni giɗo makko on, ko woni weltiɗɗo makko on. allah wi waman yashu an dhicri rrahmani nuqayyid lahu cheytanan fa huwa lahu qarin. o wi kala wo on ɗurniɗo e jantagol allah, kala wo on ɗurniɗo e diina allah kan, min wurtanaymo, min eltanaymo cheytaniru, ta ko ndu woni wondiɗɗo makko on. wa innahum, no ɗin cheytaneji, la yasuddunahum ani sabili, ɗi sakkotoɓe, ɗi heedaɓe, ɗi yiilaɓe e laawol ngol islam on, siratal mustaqim on. wa yahsabuna annahum muhtadun, hara hiɓe ɗon hiɓe sikka ko ɓe fewuɓe. hatta ida ja'ana, ha si woni o ari men, on ɗurniɗo jantagol inde allah mo cheytan wurta e muɗum e jangi ngo. hatta ida ja'ana, ha si ɓe ari men noon kamɓe ɗiɗo, kanko neɗɗo on e cheytaneru wurtanonde makko ndun. qala cheytan wiya kanko neɗɗo on wiya ya layta bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayn, hani no wona hakkunde meɗen woɗɗodiral o hakkunde fundange e hirnange. fa bi'sal qarin, a boni wondiɗɗo. ko nden ñande noon qirrotoɗa ɗum, yande tawata nin se nafata, gullagu nafata, faabo ala, ƴettanede ganto ala, ɗo hewtude ɗon ƴettumo ga fa bi'sal qarin, ƴettumo ga adow. allah wi inna cheitana lakum aduwun fattakhiduhu aduwa, joguitemo gaño, o ko gaño moɗon. idan allah wi o waɗi cheytaneji ɗin